Nas ekipica u još jednom videu. U ovom videu ćemo čistiti XDM ovaj 45 ACP. Vi znate da je to da ga proizvodi naša tvornica u Karlovcu, HS Produkt. I da su se ti pištolji jako dobro pokazali, da ih koriste policije i vojske mnogih zemalja, uključujući i našu naravno. Osim toga u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Finskoj, Mađarskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Turskoj, u Americi, sad da ne nabrajamo, ima još tih zemalja. Proizvodi se u više kalibara, od 9x19, 40, 45 ACP, 357 i tak dalje. I ima ih ima recimo, evo, ovo je nekakav srednji 4,5 inča, ima onaj veliki 5,25 i ovaj je ogroman, a ono je još pogotovo čudo. I ima onaj mali subkompakt koji je lakše se može za skriveno nošenje i takve stvari. Ja, pošto ovo koristim kao pištolj za samilosni hitac u lovu, uzeo sam ovaj u kalibru 45 ACP. I to je u principu to. Znate da je u suradnji sa američkim Springfieldom plasiran na američko tržište, di jako dobro se prodavao tamo. I to je to. Ništa, ovako, znači sad pucali smo iz ovog pištolja prije nekog vremena, a nije čišćen. Pa ću sad ga malo počistiti, čisto da ne stoji tak. I korištena je nekakva stara municija, tako da već sam ga trebalo čistiti, ali evo, nikak da se primim toga. Rastavljanje kod njega je vrlo jednostavno. Znači, ide ovako. Prvo naravno uvijek provjerite da nema nekakav metak u cijevi, slučajno da nismo zaboravili. Opaljenje u sigurnom smjeru, znači nema nikoga. I onda idemo sa demontažom. Znači, ovo gurnemo navlaku nazad, tu ju zaglavimo, okrenemo ovu polugicu prema gore, pustimo navlaku i evo, to je u principu vrlo jednostavno. Da bi cijev izvadili, samo otpustimo ovu polugu sa oprugom, maknemo sa strane, ovo pomaknemo naprijed i izvučemo i cijev je slobodna. Cijev je slobodna, to je znači skroz jednostavno. Ja za čišćenje koristim ovu njegovu polugu koja se dobije s njim u paketu. Ona je plastična i tak dalje, ali evo, čisto ok se to pokazalo. Uzmem najobičniji neki komad krpe ovako. Samo da vidim, ova je možda preširoka. Provučem tu kroz ovu polugicu za čišćenje, ovako na pola, namotam. Najčešće koristim sprej ili balistol ili ono ulje za oružje ili neki drugi sprej. Sad sam uzeo ovaj nekakav koji mi je bio prvi pri ruci. Imam ih više, pa onda kako kad. Ovo je nekakav sprej iz Decathlona, nemam pojma, ali ok. Ma svi su u stvari dobri za takve stvari. Ovdje bi sad moglo biti svega unutra, da. Treba ga što bolje izribati. Neću koristiti nikakvu četku niti ništa, jer mislim da nije potrebno. Da će biti dovoljno s ovim. Taj pištolj je u principu relativno malo korišten, jer ja ga stvarno koristim, baš nosim ga i na čekanje i u skupne lovove. I u slučaju odstrela, ako je potrebno, a često je, koristim ga za
za zadavanje samilosnog hica. Zato je kupljen, zato ga i koristim. Pogotovo ako idem na čekanje sam, a kod nas se većinom love svinje u mojem lovištu. Tako da onda tu je jako dobro imati tako nešto. Često puta divljač kak nam je, lovište nam je takvo da uglavnom izlaze svinje iz nekakvih dijelova gdje je grmlje, gdje je gusto i tak dalje, pa onda prilikom odstrela se zna desiti naravno da se i vrate na takva mjesta i onda treba ući unutra, a tu je onda puno lakše s nekakvim pištoljem nego sa puškom. Moji kolege pretežno ne nose, ne koriste to, ali evo ja volim ga. A ništa, to je cijev, znači ko ogledalo. Tu mi je jedino malo neka korozija se kao uhvatila, mi se čini, ali to će koliko vidim ići dolje. Evo ga. Velim, tu smo koristili nekakvu staru, prastaru municiju, prastaro streljivo. Tako da trebao sam ga očistiti odmah, ali malo sam nemaran pa onda to tako bude. Ne znam da li se može vidjeti ovak na kameri ta cijev sad. Samo malo. Evo, uglavnom ona se sjaji iznutra. Nema tu puno neke nauke. Kažem, pištolj je relativno nov. Nije nov toliko, star je par godina, ali se ne koristi puno, tako da nije ispucao je do sad, pa ja ne znam, možda nije ni 100-tinjak metaka sve ukupno. Tako, uzet ćemo još jednu krpicu, da ga još malo prođemo iznutra s jednom čišćom. Vidite kako je ova zmazana sad. Tako. Kažem, ova njegova originalna poluga mi je sasvim ok. Nema imam i druge one šipke za čišćenje, ali ova mi je plastična. Iako mi to plastično bez veze bilo malo ispočetka, čudno mi je izgledalo, ali ok, velim, služi svrsi, dobro je. Nije loše. Tako. Pa malo još s ove strane. Tako. Taj pištolj šta ja znam, sad smo probali malo, ja uvijek volim reći da nisam baš neki vrhunski strelac, što i nisam, pogotovo iz pištolja nemam puno iskustva, ali zato imamo u društvu ljude, odnosno čovjeka koji odlično gađa s pištoljem, pa sam ga dao njemu da isproba. Na kraju je ispalo čak da ja mogu relativno dobro pogoditi, više nego što su bila moja očekivanja. Bolji rezultati su bili, ali naravno ne mogu se s takvim jednim čovjekom koji je stara škola i koji je ispucao metaka možda koliko ja neću vidjeti u životu. Ne mogu se s njim mjeriti. Evo ga, to je čisto ko suzica. Tako, sad ćemo malo s ovom masnom krpicom proći i ove dijelove tu, iako tu nema šta, to je sve čisto, nema tu nije to puno niti korišteno ni ništa, tako da, ali da površinski bude on ovako malo mastan, iako je ovo nehrđajuća navlaka, to sam po nagovoru jednog mog rođaka uzeo pištolj baš s tom nehrđajućom navlakom.
da bude otporniji na grebanje i na sve. I s ovim, kako se zove, nišanima s optičkim vlaknima. Eto, to je to. Tu nemamo šta više. To je u redu. Da vidimo samo ovdje ovu stranu mehanizma. Tu isto nema puno nauke, to se malo prebriše i gotovo. Za nekakvo osnovno čišćenje. Evo ga. Tako. To je to i naravno sklapanje ide sve isto, samo obrnutim redoslijedom. Evo. Znači cijev u ležište, feder ovdje u rupu i samo se ovako, znači tu nagura unutra i ovako se samo malo, ovako se ovdje zakvači. I to je to. To je to. Stavi se, naopačke, stavi se znači na ove šine, na vodilice i ovako, znači opet do kraja, tu se blokira ovim, ovo se pusti, evo ga, i spreman je za upotrebu. Vrlo zgodan pištolj, ja sam htio isključivo domaći pištolj kupiti, nisam htio nikakve strane proizvođače i tako dalje. Htio sam isključivo domaćeg proizvođača. Ako ga već imamo, zašto ne bi onda koristili njegove proizvode. Ja za lov, vidite, za zadavanje tog samljesnog hica koristim ovakvo streljivo. Ovo baš služi za to. Znači nije obično FMJ zrno. I to je to. S pištoljićem sam prezadovoljan. Sad sam ga i očistio, sad fino ide u svoju ovu futrolu. I spremam ga u ormar do neke daljne upotrebe. Sad je trenutno mrtva sezona što se mene tiče. Tako da mi nije potreban. I eto, nek stoji, nek odmara. Ništa ljudi, pozdravljam vas do nekog drugog videa. Uživajte i lovcima dobra kog.